Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo yemaviking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela ngaphambili. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwenjebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Awuye bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yami senekela udaba lanamhlanje luyisima kanjena-ke kungo-2020 unyaka ngisevasithi Nkosi yami la ngathola khona inkosazana engisiphalaphala kangaka kodwa isiphalaphala futhi ipakile. Wayime kahle lo mntwana engemuhleke kangaka ngifuna ukuqamba amanga Nkosi yami. Ngahlangana kanjani nale nkosazana ngangiyothenga ukudla kwi-shopping center ekhona ngaphakathi esikolweni. Ngithe mangiqeda kuthenga ukudla hayi ngisondela mangiphuma nayo inkosazana. Bese ngiyayixoxisa nkosazana. Ngubani igama ngabe ubani ngitshela inkosazana hayi mina igama ngu-Okuhle. Uhlala kuphi wathi okuhla engihlala kule reze ngala ayibize ngegama. Uhlala kulo reze athi yebo. Ngithi okay mina ngihlala erezini ethile-ke. Ajabule-ke nawe ungazi uhlala nobani athi ngihlala ngingedwa. Nami ngihlala ngingedwa ngakubona nini-ke unkosazana hayi. Ngoba ngumuntu obhizi ne-research wayenza i-honors. Ngoba ngumuntu obhizi ne-research angikholi ukuthi singabonana kalula. Kodwa ngizathi manginesikhathi ngikutshela siluke sixhumana-ke efotsholweni. Kufike ngelinye ilanga ngihambe ngiyombona kwakhe sifike sizirelaxele ngizama ukuthatha impahla enkulu angichithe. Ke ngiloke nami ngumuntu omatasa vele-ke kulawo malanga-ke singabonani because ngangibhizi nama-assignments ngapha ngukhoshi ejimini. Kukuningi nje ngangikwenza yabo. 2020 ngenza final year. Kwenzeka uvuleke ubhotshwa yangitshela to free ngimlande sekwami. Ngumuntu-ke wejim vele ngiyajima strong, ngidla ama-supplements, ngidla ama-steroids, ngidla ama-stacks like ngidla everything eqhamuka eduze kwami nje enejim phakathi. Sibese siyofika-ke masifika kami sifike sizirelaxele ngishaye igawulo sidle. Bese ngiyacima ngithi awuzolala athi hayi ngeke ngize ngilale like ayichithe nje yokulala kodwa-ke ngibona ukuthi akayichithi ncam but ufuna ukubona ukuthi ngabe uzaphatheka kahle yini ebusuku. Ngithi akumele mshaye nge-round eyi-1 so that ezolala. Bese-ke sengibuya kuye-ke embhedeni. Ngimthi wanya. Wavuma ngilehlise ngilibeke ezansi. Ngidlale ngayo. Mangithi ngiyalufaka. Lavene lawa. Bhu phansi. Into engizayithini le lawa bhu phansi. Ngithi ngiyaluvusa ngithi ngidlalisa emgodini hayi liwile alivuki isidalo. Ngithi liwile alivuki isidalo. Ngaleso sikhathi ngangisebenzisa ama-steroids abizwa nge-decaturabolin ne-trenbolone ne-sast. And manje njengoba ngisebenzisa le i-decaturabolin iyaluwisa vele. Induku nje yawa kwideka. Ifuna uyibooste nge-testosterone. If ingekho i-testosterone lapha kusho ukuthi wena uzoba senkingeni yokwelwa yilo. Ngithi lutho. Naye uyahihiba ngalana akavumanga ncam. Kodwa phela manje ngim-overpowile ngobudoda.
ngibona ukuthi yabona-ke manje la iyodwa into ezongisiza ukuthi ngimvulele upotsho wokwala. Ngimthi but ngimvulele upotsho wokwala. Hayi ngeke ngicela siyeka ngivane ngisuke nami ngithi hayi kodwa ayikhofele into yakho yenzayo. Hathi hayi but mina ngeke angikho ready like isikhathi esincane sazana ngithi hayi mara ngeke. Like ayikhofele into sesikendlini sisoyi-2. Hayi ngicela ungikhaphe mina ngisekho comfortable nokuhlala ngithi no. Kumele ngimkhaphe manje because if ngimvumela ukuthi silale ebusuku uzazabe ready athi okay ake singayenza ngizabe sengimenza ngani because manje ayivuni ukuvuka lento. Ngimkhaphe sihamba imasifika ngereason yakhe axolisa ngiyaxolisa ukuthi ngenze ngalendlela engenze ngayo inkinga mina ngisafuna siqale sazana ngithi hayi babe akho inkinga nami vele ngiyafuna ukusazana mara ngaphakathi ngiyazi lo muntu bese evumile sesiqedile qha inkinga ibekimi ngamvulela upotsho ukuthale vele phela mengabe umntwana esekakho hayi wena so in control lapho. Ngamvulela mina upotsho hayi ke ngimiyeka hamba ungena kwakhe ngigoduka phinda ngibhalela axolisa ngivume ngithi akho inkinga because ngiyazi vele ukuthi iproblem bekuyimi. Ungeqhubeka isikhashana ke siloku ke sixoxa ke sibonana nje emini nakhona estradini. Lafika ilanga ngaya ngiyobona enye intombi yami khona kwakhe khona lapha ereason yakhe nginenye intombi yesibili. Wayihlala top floor kwebuilding yakhe. Sorry. Wayihlala top floor kwebuilding yakhe. So le ntombi engangiyoyibona yayihlala ground floor. Ayihambe ngiyoyibona intombi. Mangiyibona bese angitext athi yena uphi. Ngithi mina angikho kude nerezi yakho athi ngicela uzongibona. Ngese ngitshela ubaby lo ngithi baby ngicela nje ukuthi ishwi kancane. Ngisawubheka uclassmate wami khona iassignment athi ifakiwe. Axava ubaby angabe nankinga. Ngikhuphuke nje top floor mangifika top floor hey baby hello athi yebo yimlo. Ngithawu ngihlasele ngani wayengibiza athi ngikukhumbula isifike sihlale. Sibese-ke sesiyabambana simota hawu avume ngilehlisa. Kulapho-ke la ngamhlafuna khona. Mhlafuna. Kona nakhona ngamhlafuna into encane. Ngabe sengibabaza kakhulu nami. Ngamhlafuna into encane because ngathi 1 2 3 lahleka malahle thwahla wangiphusha wathi kodwa mina ngabe ko comfortable like mina nginesikhathi eside ngingayenze lento angiko comfortable wangiphusha ngathi hayi mangibese ngisukayo because sengilahlile vele and manje if ngiyafoster izoveniwe lento iphinde yenze lesiya eyasenza hayi ngaphuma kuye kanjalo kwaba ngiyaphuma nje kuye ngaleyo ndlela kodwa ke kabe ngisho ngithi ngithintisile noko ingenile ngalahla lo malahle nyana angatheni kodwa Nkosi yami ngisathanda ukufunda amanyala manje ngathi yimi lo namanyala kanti mina no ngifunda amanyala ayingeka ngizawayeka angeke ngisawafunda ngizawayeka amanyala ukugcina namhlanje ngiphinde ngiwafunda danko.